Nā ia te kanuhi hou o te Pāti Māori. O tai te tahi wā, mō tō tāua reanga, te reanga o ngā mātua o enei rangi, e tamariki aku, me tāku e whakapāi nei ki te hiahia a hau kia whai a pōpō motu hake, a pōpō a tāhua mō rātou me tuake ki te mahi ngā mahi. Kua rite a tākuta Ferris ki te hiki i te mānuka. E ia wai rānei, ko te mea nui mō tātou o Aotearoa me whai i te wā, me te wāhi e tau tahi ai ngā taha erua. Ngā taha i o hāki tia ngā kōrero a te tiriti o Waitangi me tau kia rāunga tahi. Me i tēnei wā, kei te kaha tonu ki taku titiro, kei te kaha tonu tētahi taha ki te whakahaere ngā rawa o te motu, mo te katoa te pāinga, engari ko te reo o ngai tāua te Māori kaore kaha rāngonana. He is young and dynamic and fresh, but he's also clever, very kaupapa driven, and has lots of solutions to provide to support our mana motuhake, our whānau ora, and achieving all the aspirations we have for our whānau here in Te Taitonga. Hei tā Kapua Smith, tētahi o ka perehitini o te Pāti Māori, he rautaki tā rātou hai turake iari no tirikātene, no te Pāti Reipa, ko noho ki te tūru mō ka pōtitaka e toru. We have good networks in place now, a lot of whānau on the ground who can help connect tākuta to all the community. Kai roto i te whakapapa o tākuta ohona pūkeka ārahi. Ko tōhona hākoro kēke kopiri shāsha tētahi titirei o te ao mā tauraka Māori. Waihoki Waikanui i tōhona whānau, hapu iwi anō hoki. I mate aia i te timataka o tēnei tau. I tō mātou noho tawhiti me ki i te wā kāingara i Aparima, te kāinga o tōku kuia, nānei heke mai kia ora tonu e nei honohononga i Wanganui a mātou. Ka mutu ko taku heke atu ki roto o whakatū, nāna hau i aki. Kia haere kia noho ki reira a tinana nei, whakatipuria tō pāhara keke ki reira kia heke moto nei ngā pakiaka ki te whenua, kia whakawanaunga ki ngā iwi o reira kia mohi o tō kanohi, kia u e nei tū hononga i Wanganui tō mātou whakatipuranga. Kua pakari e nā tū hononga. E tāria tonu tiana tā te Pāti Māori whakaikoa i tā rātou takata mo te tai tokerau. He o tia no kohuri arotahi atu i nāia nei ki te tai toka. Our focus is all about kotahitanga, our focus is about mana motuhake, our focus is about moving forward. It's an approach that's worked over the last couple of years, and we're pleased that in Doc we can see that total ngākau Māori, and he's ready to take that seat on. Me whakakai te ahi roto i te puku o te iwi, me te whakapono, ngai tāua, me whakapono kia ngai tāua anō. Ne? Me tipu te whakapono, me u te whakapono, he ahei tanga no tātou, kei a tātou ngā pūkenga, kei a tātou ngā tāngata. Hei, te rua te kau o hepe tema ka pōtitaka whānau. He nare te ai ka puanaki, Tahu News.